Kagita kange tuko chemani mutegeri wa Meru TV ngete hano idhire tori na kagita gake ngentera shonde ili awe tete mbere na gukenera mibango yeto ya Meru TV tawithire bambitaga Dennis Mutumango kwa togani tutegere nteto Meru TV rokiriro narua tokiambire torekera monkantere che gembe ne are mujumbe wa ntere che gembe South Urejeke neta John Paul Mwirigi na chumerite na gweta nambere na gukaza shukuru che secondary che kwana kana ilche jeke na monota Day Secondary School akiaria kagita na kara arariongerete shukuru ya Itomi Day Secondary John Paul na ugete ati shukuru rigi che kwana kinyacho ichidhagira chikithoma bunene na rito baba ingi kuma shukuru ichi bagota kinyakere university na bageta nambere na mathomo jahobo bwega mkuruki John Paul na ugete kinyawe athomagira shukuru ya secondary ya kwana na kagite na gaka no mujumbe wa ntere cha Igembe South mureithi waba no na ripoti yeze Bunge wa Igembe gaitija wa Honorable John Paul akiaria arindene Gitumi Day Secondary School na rikitie kuga secondary igeta na mbere kethira aciari bakaigwata mbaru na guciokeria na mathoganio o amwe na wikia ana school iji na baraba kuthomao na baubu aciari school ye tomi iskuru enjana ke muno etena na bakwana school wao ku injukumwe ku na injukumu yetu leaders achiari na administration tumbe kwetha tukimiza ana bomba kwetha bakia skuru au ekenda at least barora be michina arora bomba kwethira bakithomera au na ndibwire achiari thairora mwana atewita skuru thairora mwana akuria anja na araura nkabwira mwana ora kaita kawe kokuru mwana ori wokethire twangamiza nao iwo kethero ke akikwangaisha nonto kintu kira kethete ke miari wiki ondoke aku endete ke ondoke awe boya then security team bwana chief the administration tafadhali tutethani ikenda anabao bomba kwetha be skuru nonto kwena bamo betu bompe na roranja na kwena itaria bibinge bira byomba kuitaria nabao batikathome ni balbateria gucumiria na gukinya ndene ya secondary cia Day nikenda bakomba kwithwa bakithoma nontu kithomo giki gitina maguri ja manene jaria muciari omba kuremwa batwe tukareta na sukuru yeje nikenda bauneka ni laboratory ira antu beto baraba ntoreje na muno area yi sukuru ye tomi bokeya tukaieka skuru eje tukaleta ana kuna tukaleo beba ebia skuru ikaongoza wikiana university nontuba facility ukuona twekirwa ya laboratory itumbe kwethia tukirwa abio sana mantu ya nchovi yarora maomba kwethira akiwira murithi wa bank reporter Meru TV ku maya mirigone ya Igembe mawa tukiuma ntere chia Igembe South tuchokere monka ntere inge chia county ya Meru na gutegera kana kuthoja manteje tongere bo county ze aria bamwe batongeria na nkruki mutongere wijeke neta George Kinyoku mantere chia Bogeta East ureno wemo karirigite wa kiama kevuguvugu aja Meru na Kinyano ari MCA wa ntere hizi na bachumeritie na kuromba utongeria boraba kugani bothuku bwa governor Kawira Mwangaza kwithirwa Bogi Kinyamuthia kuningana na George Kinywa augete ati agitene gaka county ya Meru nithiritwe gikurukira thina inene nyuma ya kwethirwa iri na utongeria borabo tokobatara ni aria nkuruki aurite kinya wa kana jaji munene Martha Koome gutetheria county ya Meru kuma kiri mutontone jo muthuku jwa siasa atu tutumba gutura kuthuku tutorua ntakene ni njanji omwe gwetwa mwamuye ko Martha Koome ogwere kebisa judiciary ogwe thithiria antu ba Meru kioto kiao nontu antu ba Meru abo teseka gote barabara gote roje gote sibitare na kinya skuru ana beto bareana nandi
nonto bakwithirwa wathani bora bwatonyere te wathani bobui. Uu ni George Kinyua mukariri giteo kiama kia vuguvugu aja kaunti ya Meru aria umirite na kuria Martha Koome Nandi gutethia Meru ni kende kauma mutontone jwa siasa mutontone na juikitwe gi siasa ni Kawira Mwangaza gavana uria weberwe gitine ni mantu kiaja gwati mbaru ni Mwirigi Karinga uria wari MCA ntere cia bogeta ya Bogaiti karinjina abantu betu bandharene inkombe kwa mantu ya thoki muno ibu kwa bunyekirite muno lakini nkoenda kubwira utongia bo thoki gitarimo gagitatea bukajira nkuruki romba ni kirikira ito murungi na mithikari nturi kureta Meru bonthe amwe nyuma ya koti yarike kugita igamba riri ria Kawira Mwangaza ya no mamutongeria arethwa ni gwantwanga ina kabere kana gwa kiraito mithikari nturi kana bamao kamaore bonthe gita riri Meru iri gwatine ne gita ria gukira na kwaria na kubangania Meru tarehe March 14 igamba rite ora rigeta batu itukwenda kuona ngwataniro ya tongeria no itukwenda Meru ikarabega na Meru bagiterwa ngugi imbega kwaumbere Ameru bonthe arabari igamba rira rigito March 14 twetena mbere gukireria twetena mbere gwetere igamba ora rigeta lakini mbere kirito murungi nchoke mbere mithikari nturi uyu itukwenda baunganisha Meru kairi no Meru ni etere mwerekera na bubu ni bubu gatethia Meru na Meru batige kumia ora bakumia iromba Nandi ni kiri kithure kindiki kutegera ndagaca ya nithi na kinya kumeneria thirikari nuntu gikiririria ana bakugwatwo migwatwe na kuragwa batu twina ndagaca gutura kuraga antu betu aja Tharaka Nithi Tharake ndagaca ya nithi yoragite antu betu kuma ndi mwana munini tukiairagwe tukaringa kura tukairwa na ndagaceu mwanka na aru ndagaceu ntaigwa ngabana Kawira okirite uga ndagaceu ithithwe muntu ura waragia ndagaceu imuthomi njuki ngabana Tharaka Nithi inkwenda kwira MP betu ibakunuke metho na bokire antu betu batithirira njirene bonthe njoke mbaririe kithure kindiki mwere kithure kindiki ugwe ni vice president na arua na njireji niyo gutumira kwijanja njireji turenda kendarie turakuriukira ndene ya Meru na Mount Kenya East njireji ni kironduo karenji tutienda kuona ana betu bakiura theri batina meia tutienda kuona antu betu para baita university bakirimo kuthoma kairi tutienda kuona ana betu bakithoma bakaga ngugi tutienda kuona au kwao tugakinya mutugi enough na twakinya tugi enough antu betu bwana Kinoti reverend bageta njirene bakawata mati bakandamana na baito tongera bora bothoku bekiro tongera bora bwega nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Mutekeri wa Meru TV twetekire ripoti kana rugono rwa kieba ni aria mushijo mwe kana ana ba mushijo mwe jo kithure ntere cia ndonyo natho na aria giciko bunge ke Gembe North bari ugwatine na bobo ni nyuma ya kwethirwa bakiona ngurario na kinya kunangwa maguru na njara na kwethwa iwete ni akuru baraba kwirikana ne banyumba 10 ba ntere izi ni unto bothire tobo kimenerwa bo nene ni akari baruterero nkuru kichibo urawijikana ta Charles Nkonja agichumiria na kugane karika rari batera kwethirwa rikithithiro chonkoni na omabungo bukethirwa bukimenyeka bakiaria akari atori amona anto mushijujo ne barombete thirikari amwe na ikundi byo kare bionde gutonyera kuthithio chonkoni na kinya kugwata akuru baba baraba kwirikana ni banyumba 10 ya ntere izi ende ne baithukire na kwethirwa bakiguraria kunanga magoro na njara ana bantere izi sababu ira nende barayira nobugwa ndarere ngwe mira korea ndio ndaito sibitali na batanshughulikia no tenya muntu yomba na sebonero kuru baringe ndi nasaria kwa muntu yani atabonge kutuginye muntu abuthi makosa unanga wa mauru ni mbia urajekera na bakwa ni anaba mucio mwenyo kithure kumando nyonatho wandi Gembe North baria batieto na ngurario se kunwa njara na mauro na kwethu iwete ni akuruba nyumba 10 onto bawete ne mutu ayutherete ywe na nto bakaiba hapa nyumba 10 barara anto bathatu Kayongi Kiruya na Kabengi orandra mamete mboli gucoka nyumba Murango ndiro ndaibaswa nkiura warukire ngazi ni bibyo na thene tiro koleli gwatweka before any reaction ikoro inkuba kotegwo na njara ndri nugore kure gwetate
kuriange kinga bibinge bompura bimutwe ukiruja na mbembethera bena kayongi gogo wakwa bambukiria bambete ngirisire ciora bambere batena kanya kwaria uringe kumeru bamberio mpura nikawire ndi murumanite amwe goro mwentura ne fulani nibo manto yagario arawende mbere mbwasore indi tangirisire mbwasore asindumeta samani ngirisire iraora kumenera bamberio ngabiliana metendi tangi bambu na mauru kamati ya ndonyo antu bathato kiruya na kayongi na kabengi bamuna bamwethela nyumba bamuna nyumba bamuora bamwethikionje bamuna koro na uoko ndikionje kire au na bantela na ke bara au kwako kire orende ne kiruya wanto arwe ekinicha aketa wanicha buiria akuna mano goeta wabiribu koro toyo oromia mite akuna mano mwaro kwanwe mauro kwako ni idile okaimbi mana kare mira yedari yatewa wako bonte bari wambwa njweri mira njweri cha mutoni mwana kwako ringwa ntuwae kana itango moko ntuwa mira ekwa leo ontobone boko yedine sibo wantere ino Charles Nkonda akiwa ontobone kiutatina watho inda bunjere line kwa kende muntu na uri na bitaka ko polisi baba mu utita ba watu iko kale uno nto hiyo ni kinyume ya sheria ndiko kwa bantete bauti nyumba kwa babu ni azile kabisa ili tu abunjere kabisa na la miti yote bagere mozamani na hizi situ kwa babu ndio ikora ni ndio tukebwa nyumba kwa njaro kwa bawa ate no nto kijalo kero ndo gere riu ndo gere ndaka za report vikuendelea na twate dhania ndike akire oro umise to na report kwa polisi bawa usitema watu na riwendekere family yene bakuromba kioto kiomba kwethera kionekana na nto babekirwa mpene turua thirikari yani athe turia nthite yetu twenua twaita acio tina nyumba ni twonete thina ire to nyumba 10 tukariara buru na tukuromba buru thirikari ethe gombo tutethia acibete biunga gucaiti kinya mesia tuteria mesia tu no toba nyumba 10 ereko erire tukuria ni alikainda kana nyumba 10 no tukaria ni ngoromba thirikari itwolele umya muntu na komena kamenya familia riko kwana kwata mwana mwarosia akaunanga koro njara wera mbune tote kwana muntu nafasi wetirite te kawaida na bonge thirikari no kinyoka thano ngobia gakiraoni itathana na nafasi wasi ya next extrajudicial ni kuora na bila kupita kiasi lakini sibo wangu atitango yontoe kinya ndizi si atenda kunanga muntu moka ile kenda kutweka na hukumwa bana muntu kathibia waka ndo seriene ndo ndandike thiri borithi yo kiatu eyo minyote tania mantu ampala ningo woriko wanzia sinjarene cia borithi mwanka thaitu kwaria Report na Meru TV kuma ndonyo na thwande gembena beta mukiri onkonja tugetegera riboti mwene ate nkuraro kana mukuru moize kene tankana ta nkuraro amwe na ndakashia wende baumirite na kuria rwangiro kithomo kanisa ya Katholiki amwe na mujumbe wa South Menti Daktari Shadrack Mweti gutigira neba kubangania urabaka bare ya munda juraju wa kisukuru ya Nterizi jura baugete baejenere myaka 43 ikurukite kuringana na nkuraro augete anenkanire ika inya na ero akanengerwa ika ithandatu ntere chielwa kiringa onto batethera bagikinyanira nyarana ndi ripoti ire ithingatire tuna mwandiki wetu nteto kuma ntere cha South Menti Jeff ethirito kiaranirina muchijuju amwe na mukaririgiti wa mbundi ndene chukuru na gutobanganiria ripoti ithingatirite taito ndindi nayo na boy ketheriba inakyo na ndaigirwe bejeta kwenja mbao ya roja au bele piunirigo nontu bampairia baraka mbere nyumura bambia iyo ni irigo alatati ya munda twakwa ijoja ja kona ngwete na kinyata itwere aja uju chu ta ngugia o theri matati jaraja ujo tejo kuma 1981 ni joja ngwete chu nande na wakaitera ngugiku na bate kwenda kumenya ni atajo karakari Diu kinya kametere yo karande gorwaja ye tete churi na yu nande chu nande matati jojaja na boibo magare na jao bona ni jajaja
na itumenya munda jwao ou ni nkanato nkuraru mukuru kuma Nterecha South Menti kire wandi ya Bogeta ya Bogaiti aria umirite Nandi kuria thirikari ithire kimwa kioto kiawe nyuma yawe kweja na munda na jwa kwa cukuru kwa miaka ethirite nkurukie miaka 43 kithakene giakwa ndi kira ndarikirie gutunywa ni thirikari irampa munda peki uni ndayanire ikainyo na .40 riu ndakangagua nderwa nkaewa ikaithanthatu na ala kaiti lakini ni thakene bira bite nyomwira bia bange na uo na nene bana bakarie nthi na barathinja nthenge na bararira mutine muna na barauga gutumbika muntu rugurweja kujukia kithaka naja chuna ndi uni indairirwe matepero jaya aria ukabere ndanenkanira munda ikainya na .40 chuna ndi ijo mara moko jande najo dau ndanengerwe kyare kithaka namba 108 kyarandia na rwa kiringa na ikya mwingi diu na mwingi jwaregire diu kinya purani jakwa kakinya cimitari ontoko irioku ko ndanengerwe kithaka peki kya mwingi na munge jo muno jote kwenda ndeto yu twerwe nderwe na ndimpete nkaewa chukuru na waja ni chukuru yakwa na ndirogeta kwewa munda no iromba riawe Nandi ni kiri kanisa ya Kathoreki mujumbe wa guntu guku Daktari Shandrak Mwiti o amwe na rwangi rwa kithomo South Menti kumwa kioto ndira kamwiti na mbicho bura wa nyemwira wa Kathoreki tare cho mugambi pirichi ojumangia nontu au kinyetia Nandi intuko ingakwa ntuko Nandi othota gitabura oni nkaja na iburi na nkai ngantu au ko mweri jwana jwa kinya Nandi menyawe ja kuga kampu metana ekero iwe magano wetetia laila bangorera munda kana pa umeku munda jonge ndari na juu indagaire Nandi jo jucho tigere aki na au kinyetia Nandi kutongorara ne ana nonto pa munda jo bari wadendirie ni untu na bubu gwa timbaru ni imwe cianthaka cia mukuru uju tu yana va mukuru uju tukiuragia mantu ja munda jo jo wakirwe skuru aita kwa nyombe athi secondary school miaka 40 ni thirite tutona raiti yetu kana kietu na ndi twega tukuromba jo weigua muzee arikia kuga tumbe guthetherwa ni thirikari kuma Shandrak Mwiti weta Bishop Salesu Mugambi kinyethwa no itoragirwa no tete kuritaya mantu ya kiambiri tugutikia no goriku tukuromba umbo tutethia kagita gakithira no bisi kithomo itonyera mantu jaja tumba kuona raiti yetu nuntu miundera twetire twachenjanirwa nayo na arethitwe ne agire taito jo weigua turomba kwingwa no guratwika tutitumira na nange cukuru ne oendereaga twina tukiaga inya twingwa nuntu turia kwinya twingwa kugaira na betu miunda tu muzee wa atatu gaira jura tupati kutwa na tutwana betu na kirigeria retu ni twaranirite na Martin Muriungi ura ni mukaririgite wa mbondi ya cukuru ije na we na ugite uju akuito president keswe bo kenda board it exacting an so no official one and what are the board can facilitate ka compensate ka munda jule ya ka nengero anengero because the government is the one of those pieces of land. You as a negro munda na the government can know you get a negro munda. Togeta nambere na ntato chieto ni ate ACC wantere Tharaka South orojikene ata Stephen Mavina narombete mbe umbethie gutigira ne bakogwata mbaru na gwekera cukuru cia Kiobundi na Otea kuningana na ACC Mavina augete cukuru ici cikethoro cigitethia mbe umbethie
kwithirwa bagichiambiriria ngugi barabongwa ni aria atariritie imoche kosi ire chethegerwa chikithomero kire cukuru ici ta cia waki bompao kuthithia ndozi na kinya kwithirwa ukithondeka stima gintu kirana ni mavina akuga mbeo mbithi bethira bagitonya na kuthomera kosi ici bakethirwa bagichiandika barabongwa na batekara bagetega kwithirwa bakiandikwa. This is the Tharaka South Bwana Stephen Mavina gere na uretia gari mono mbiombethe kuma ntareja Tharaka tigeri bakwebunga na chukuru cha Kiobundi arankuru kiugete-ine cho chukuru iri kwamba kwethero getethia muntu kiumbe. Wazidi kujitolea, wajiunge na taasisi mbalimbali, wajiunge na vyuo ili wapate mafunzo. Ambao wamemaliza darasa la 8 hawakuendelea na masomo ya shule za upili, wale ambao pia walifanya mtihani wa kidato cha 4 na hawajaweza kuendelea na masomo katika vyuo mbalimbali waweze kujitokeza, waweze kusajiliwa ili wapate mafunzo. Onto bobong boke watu ambaru wanana ibwana Kaberi ori mutongori wa nkama ya Zoe Kenya. Bengi wana imani ya kwamba zile kozi zilikuwa zinafanya zamani ndio zina trend leo, lakini ni tofauti kabisa. Kuna kozi zingine zimeingia, kozi za technology. Hizi kozi ndio zina nafasi ulimwenguni, kwa sababu kuna ile kozi tunaweza fanya mtoto anakuwa limited, anakuwa mtu wa Kenya tu peke yake, lakini kuna kozi ile kama hizi za technology inakufanya mtoto awe mtoto wa globe, anaweza fanya kazi pale popote ulimwenguni. Na ningeuliza watoto pia waadapt, msio pia tukiwa tunafikiria vile wazazi wetu walikuwa wanafikiria zamani. Watu tuanze kuangalia ni causes gani zina trend in this world, ili tuzialign ourselves, so that when we align ourselves with those causes, then we have a better future. We have some work to do. Wazazi please, nawaomba kabisa tusiwe tuna force watoto kufanya kozi. Bareti okere mambura mawekera thombe aritongorokia 300 barabagunekete gukorokera murandi ujo aoji manda mkaro gitongo mogatongoria banki ameno ya Zoe tuonete ba succeed in a big way na ikikyo gikeno gietu turi community ya Tharaka guthina mbere tugitethagiria ana betu kana tukibeyaga encouragement ni komba bomba gwitethia na batethia barabatigito nabo kwa Zoe. It's a great empowerment program ira yumbite gutetheria ana betu bakomba kinya kuthi very far na twaromba kinya ntugweno bakiomba graduate munde bathina mbere bagaokerie maisha mao na muno nkuruki bagaokerie kinya mugongoyo wetu wa Tharaka nikenda kinya community yetu yumba guchenjia na ituko thina mbere tukiberaga encourage tukibera bachoke chukuru bakathome kuthigwa kwa kinya course ya certificate no ntubarmwe bambia kuthi through just course no bathire chia mieri 6 bomba kwa course magechiga munga kya Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbeta ndagara waiguna Mutegeri wa Meru TV ripoti yone gutokenyire mujino nteto cheto che Meru TV rokere ogeta kuraja no ntungachokera na ure mantu zakarindene ya ngatheti cietu arankethero ngimurika ngatheti ya The Daily Nation na kurukitu murika ngatheti ya The Standard ndene ya Meru TV mangathetine. Mumero itwakwigire wirane ati Kagita Konthe ntugo chionthe tukenza nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingero.